wazalendo watukufu wa Komori, rahma na amani ho juu yanyu. Dube hazantu saza salamu za hatu rambe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wa Komori mjundo bonze, kwezi wa Komori mjundo hundani. Rimwambia nro ya ukana indenti ya hatu yabonge wajibu wandu hamandasi ikari jabanu ngari wenesao izo ikaundo zijiriyo haruma ensi ya hatu. Kwezi mahakama ya Komori rijohanza ho utukufu wa hanyu neze azma za hanyu haina usiku husha mwanamkomori utojuha yekaye na mwanamkomori wishokana ulahamuwa ngenga riparawe mahakama ya hatu warengeze azma warengeneze jitihadi za wene saukana umrohitwa haruma ensi ya Komori irendeha hamamzaha wotoka wena mwananyuho nga muhadisiyo wishokana ulahamuwa ngenga riparao mahakama ya hatu ho utukufu wahanyu mrengeze azma haukaya kaina ujue kiri haina usikuhusha utweshoke mwanamkomori hauwa mwanamkomori hamandaye wangenga riparawe mahakama zitidoka za mzaha kwezi watukufu wa Komori. Lelo inu mahakama itike nga mjojabanu ya wanesa zetabu zire mao ye mwanansi mkomori izo ikaundo rirendwao nembaye zinu yabondo ukade zirenge bidwende ya rengwa bali hata nre mazifungo ziziro raha na mndu ya viole raha na mndu ya rohitwa raha na mndu ya iba ngekwezi mahakama ya Komori rijohanza mrenge azma wa ufujari hamanda unu vatidoka santima eke manadamu woi zihakikishiha ya ukana waide ya uwa imru woi kwezi watukufu wa Komori rimwambia nukana indensi ya hatu ya ukaya maskitifu madziro yala yao haruma ensi ya hatu haukaya ngasina panzo vanu lizunguli yao haruma omji wa shezani ambanku kao maskitifu madziro zinudizori zambao. Lelo inu mahakama ya Komori na mkeradhi heze ankli zahanyi homsomo wahanyi lelo inu tsike mahakama ya do diktewa harumarezo mahakama kana ujuwende siwa harumarezo no yabo mli amini mrenge azma za wendesa mahakama. Lelo inu maskitifu madziro hezi la yao ikao ngari juzi sao ya ukana ngari sikiti hao ya kayama suala hamanda yanu kajala wana procureur kajala wana ne brigade de recherche kao idawa inu hata habasa mrunge ho brigade de recherche enquête ngazendele yao. Lelo inu maskitifu madziro wa Komori ndo kama nadamu Islamu yauja yatienkodo haruma mji au haruma bavu ikao manadamu katina ushahidi wanrongozi joka zila wana rume mahakama au zila wana ne brigade de recherche. Maskitifu madziro ndabo yakana mruja madishayehwa hambaye mru wa fundi wa dini she maskitifu madziro katsuonesa za sharafa za hofundi wa akaya madishayehwa harengele suala linu halitambaza
vatinoke mahakama ya Komori ya rongowa, vatinokana brigade de recherche ya Komori irongowa. Na vanu shinda welewe bo madi swalihi bo madi shaehwa uyelewe ukaya siwono jana huonesa ya ukana shefu wa mji habali ya wanru wende wa Parisa nrongo za ugangi, wende wa Parisa nrongo za sumu. Shema sikitifu madziro bo madi shaehwa walazimu yelewe vanu karitsi hamado wakati kao baka emitume aukaya valanga reshele yao harumaye kiswa ya mtume Yusufa ilo wakati ule mahakama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala de yakawafanya wae aukaya haonesa aukaya ekenkandu ya mtume Yusufa inambu hausoni abo Yusufa de yakautahaza ndrongo usoni mwemru mshamfaume shekenkandu inambu hahodingoni yabo mru yakautahaza ndrongo de mru mshamfaume shati mtume Yusufa shaila wakati na makati lelo inuri janga sina mahakama yawe lazimu ya mahakama wandu wa lazimu warini kele suala linu yaode mahakama ibanu lelo inu ngamjuziso riwono video ya usiku wa jana usuyana na shefu wa mji haruma omji wa Shezani imasikitifu madziro sisi ngardo subutiri rihime banu haukabano eza hundra emana nyasi wola izo maudu jomkini hazi hundre mdumrwa jina ya mbandaye ngari juzi sao lelo inu emana mshwatu woi Mwenyezi Mungu ya johumrehemu hafariki ngabo tuhumula ukaholwaya gendarmerie ke japarwa procureur kajajuliziwa shwe mwanadamu woi hende hadzikwa lelo inu ndo rijoka ujarambe ukana mwanadamu woi haulwaya jana shefu wa mji habali ya wandu wende wafanye anketi hauende wafanye junduo ebwa Komori yo ukiri harumansi ilona sharia harumansi ilona mahakama ebanu shefu wa mji woi ngubalio wandu ekalelo inu izora kaulinda ekalelo inu omji wa Shezani hauye famia he emrehemlwa woi ekawa juwa ukana ngwa juomba nrongo ya bandaya abolelo inuri kaulinda uke gendarmerie ne mahakama wandu wakahendende wafanye le junduo la tabuithi mapesa yangu afanyishiha na sumu msojua yangu iparihaniha yabo iyo ne lazimu ike gendarmerie ne mahakama wandu wenye ufanya anketi harumadaho la ukana wajunduwe wajue eza bandaya ni za tatsaya lelo inu kwezi watukufu wa Komori si hanzo amboke mahakama ngaumai ebanu lelo inu ze preuve ikao lelo inu mahakama wajoka urenga preuve za ukana abaparisi wa ugangi ebanu ngabo mwana mkomori ya paroshitaki haruma mahala haungabo mwanadamu ulo harumansi ya paroshitaki ikamru hashitaki mrunge na tuhumu ya ukana emruwa haulwaya yabo aminuka wa parisi wa shononde ikale lo ambaba ka halisi wasumu yabo lelo inu wanru Parisa le bwati la hesumu ikale lo hamba hano siwasidi yabo bo parihaniha le bwati la yasidi awe falasika ikaungiona levushe gendarmerie ne mahakama do ako confirme ka kweli banu bakasidi shakwezi watukufu wa Komori na rikera dhiriti banu ritiyan kodo haruma mabavu ya wandu rititiyen kodo haruma famiza wandu rilinde mahakama watowe suala hamadali haukayale lo inubo madi shaehwa zendrongo ikaundo uloni zo haukayakuna ujua wambe ukana Yesu mwiparihaniha o watowa mzeshe futoi ikaufikiru kama mruja wewe madi shaehwa ngoelezo kaya gendarmerie do enda wafanye tabuithi wa Parisa Yesu muila koma lelo mwana mkomori ya joka hele wakaya Yesu muila hau embenru ya karmwe karatasi ileka hoda honi hula no iwe lazimu ikuvrewa ne brigade de recherche ne mahakama abole lo kwezi bomadi shaehwa karadhi utitienti yatu nkodo
utitiensi ya tunkodo hauka kutina hata sursu mimi tikaufikiria ukanaze video fanyao ngo wambora ngo mwando ngo vumbuo emru mshezani ya hambiaze ndongo paswe mahakama kwa jatoa hata ndongo gari banungari lindawe mahakama wao ndo wajouri niko kana izokweliwa ihaua izokweliwa ikajaua shakari na ujuwari jahar mazerezo zinubo madishayo ujautie nkodo harumensi ya hatu utie nkodo harumale jema jera ya hatu tafadhali bomadishayo banga wene haki ya hao shawaka linda wakatema hakama izo wajohamba ebanu lelo inubwa komori ikale longa midamine mrumsha hangu ritire foto tikaushia hunu mrumshangu wakausha hunu abo yoala mayokana msumanza nyamwende ngenda mwende mangalie ebanu vanunga sina mahakama na rilinde mahakama haukaya enquête ngiyo brigade de recherche kaungari wa shukuri yao yabo na rilinde mahakama wao ndo wenyu risisa wa mzonu wonti shakari na ujuwari jebanu rijerambe ukana mze chef ebarono emazefu wa mji washindwa nezi lomi jini hao kwa ya jwamba chef wa mji ukanangwe ndo ya dofa nyanketi haruma mrika wamba hauloya ngeza barindi niye kamze chefu no wandu wakautuhumu ya ukana mapesa ya no haruma nguo za barindi ni watu pare hifadhi ya ukawende wafanye anketi ya ukana ngasina endisi ya ukana ndongo fulani ngabo sumu arumaze nguo za bwana harusi ya wandu pare hifadhi waondo wakohenda wende wafanya jundu wona anketi wamba ukana ngasina elematsainu raiparisa kwezi watukufu na rido kubaliana bainu mwengoni mwuziro ritsingo jabanura mbe mahakama ngayo mai no yabo sideri lowa hii haukaka ina ujokiri nende na shitaki ngamlindwe mahakama mrudi tena rudini kehonziani hunu nitowe mahakama no awe mahakama kwa jamba mbandongo nge yabo lelo inunga mchoruma mrudi tena nrudini mhewe chwa juu kaina ujokiri lelo inuna rikubaliano kane karenderi shitaki ngari lindawe mahakama yabo keti na fursa mimi nrudini ni hejuma mahakama nambe nrongo ikawe mahakama kwaja zitowa na balabangu mimi tendeti shitaki tizinike mahakama yawe mahakama wodo wenyi ya urisi sawa mzo unubo nsi au ya ubakishano mzo unu wetwa juu ngekwazi watukufa komori vanu inu tisuala jangu shayo wajibu emanana ligariria ndo ukaya sonsi pia zinu ijomkini haziri hunre rituhumlwa awe karituhumlwa ngebidwe mahakama wafanye hazi yao haukanga aminukana ienjema ya hakimu de yabewa yafungua mru shati de yabewa yafunga mru bure ngekwazi watukufa komori ngamparwe mahakama ya komori mfanye hazi yanyu ekaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mliamini haina nrongozi joka kweli zisababisho kana bwana wei hauwe mndu mshahe ngamsirio abanga nyina jukumu wa Mwenyezi Mungu eka zanketi kaundo mwazifanya mndu wei kati na charge musoni mwele suala linu mwemfunga yabo mhundu jukumu wa Mwenyezi Mungu wange kwazi mahakama komori ngari parao haji kuu harumwe mahakama ya komori mrenkwa zito neze ajali kaundo zirendwawe mwanamkomori haina itendwa shijoka shikansi ya mruoi ya ukanawe ide mru ya uwe mruoi na mrenge zanzima za hanyu mrenge neze hukuma zijoka nziro bema na lelo mimi desire nsojo kubali ze hazima ikaundo mrendao njo huwa mrubala ndizo ikao mahakama nga mrendao kalelo inuke na ujokiri lelo inumru ya jeya uwe mru wake delegasyo ijuhe ise mahakama au mru yendea anambuwe mwana wandu wake delegasyo ijuhe ise mahakama mdiwa ze amini kaundo mwazila mwangalie delegasyo babu nga nyina jukumu wa Mwenyezi Mungu ngekwazi bana procureur de la République elamini kwasi bana procureur Junaidi procureur général Junaidi
president wa mahakama aliyamani ngari mpara woni ribwambi yenu kana na mrengeze azma za hanyu rielewe kaya mahakama ngabo mahakama yatsikena mwanziwa na mnyenzi sha besha sijindo bihari ndi nai mahakama na hukumu ze hukuma zijoka zimlazimu babo ndo bahanu rjo urenga msomo sirabaki ngekwezi watukufu wa Komori indensi ya hatu wajibu rijebanu rionese ya ukana lelo inuba tijiri ndongo bo mwana mkomori huzirenge uheya harumaze nyidozinu kwamba ndongo ikao kazijala wana ne brigade de recherche kazijala wana ne mahakama maudu ujaku kovokewa kwambi wakana nzo wambe haukabanu ijoka njema engenga rumbisawe mahakama eho mbise mahakama namnaje ikalelo minumi imidezire ngamina ndrongo nazishi haruma mru ya ralwa itwa na njitamke babo tisaidia mahakama tiruditsi undana no amungu njena mbe ukaya tikamba banu fulani ngamina wa ushahidi wahe mru hoi ya ukahambangu joka hendende ya uwe mru hoi yabo husaidie mahakama bo mwana mkomori shalelo inuma na mkomori utojwa ndrongo ikawzila ngaze ndonda hubi hujahubiri haruma plus public huishia ukana desire hangwa afanya ndongo fulani yabo baho ndizo kweli ngoze nezo shakututsa hauzijue o mahala nikaundo zalai maudu ukovokewa wambe ukana mimi tipasha gari tizishia haruma gari wizishana ndo wengenga tsahawe mahakama haruma masuala hamanda yanu haina mrujo kangu hewe banu yaonese ndongo zijoka zibiri hauziro batinoke mahakama wado watrasha wazitowa habatinoka naye brigadi do wazitowa mwanadamu uo na kovokewa baya yabo hasaidie mahakama yabo hasaidie mahakama ikalelo inumi midezire sijabanu sijatamba ukaya mru fulani haulwaya au mru fulani haliswasumu yabo tisatsi ngami na ushahidi abonge bidoni naretewa njeni wonese esha sababisha namba ukaya mruola haulwaya haukabanga mjuo ndrongo za bandaya shekati jabanu ngamine wajibu ya uhamba ukana wafanyi haitendo shakifujari ikaunga shituhumlao ni mru fulani shangari lindawe mahakama waudo wajuri benulia lisuala linu yabamu aminu kako mru jendende yafungwa haukaya hujabanu huonesa ya ukango tuhumo shando ulinde mahakama ya Komori irongowe ngo wakatula baturijera mbezo procureur kaundo ya zamba shekami midezire tijaba sijatsifanya video ya ukana mru fulani homjini membo juu haulwaya na hapo mimi njenda membo juu nenda nazitunda walanja zishana procureur angebidomi midezire ni ramasewa ne hifadhi nende na juo mahala napo azendongozi la bamu aminukana zijodoka na misomo zijodoka na misomo maudu haina mruka na sojo habanu yambe ndrongo ikao mahakama kwa jazitowa mruka na ujabanu ya jambe ndrongo ikao ya brigade de recherche kwa jazitowa sheka mbulia hena mna yenu haina mrungu jabanu yambe izo ikao ndo ya tojua abongari tia nkodo harumaensi abongari tia nkodo harume mabavu ya hatu gekwezi watukufu mahakama ya Komori ngari tsahao hema kali mekao ndo riambao na mrenge makali mekao ndo ya riambao mnire nsi mimi ze surwa za hangu kwezi watukufu wa Komori ngari aminio ya ukaya ze azma za tulanziani ne mahakama ya Komori ngari ombao kaya haina mwinyi haki ujwe uhundra harume mahakama ya Komori haina butsina haki kana uyihundra haukaya ze azma za tilwa nziani banu harumaye mahakama ya Komori ngari saluyeo haukaya nyuni juwa ndondondro ya ukaya miurema ezendo nai shawajau izo ikaundo njo parisa zijoka ngazendao ndro au zijo sahilishe mwana mkomori yo wajibu nje banu nje nzambe haukaya miko mru yanula kwa mru ya ndenza mvu
haukasi ujabanu ramba zetambu zihundawe mbaya komori ne maskitifu madziro ikaundo yaremao embaye zini kwezi watukufu wa Komori Tanzania rongoze wananyasi wa Nzuwani. Wananyasi wa Nzuwani na mkenasha hitwa Bonsingo Juu. Ba emadhwalimu wanu strategika ndo waloni yowe Tanziani ngamonao. Azali hametrize ngazija nando kana harenge maulamau harenge wanruwa mila hawe hansi harumwe ikundi ikao shikansi ikundi ikao kashitu fikirlia ensi ya hatu shashibakisha haruma zikundi za umezi au kanga monao lelo inunga mwishiyao kana ngabo maulamau wahensi sambi uo mwana nyao fundi wadini hamandao kamjaporesha fundi wadini ya jo ufanya darasa ya onese izwe kaundo sambi umbaba hanu kaundo yaliyo haukaya wanruwa rendwa bankorompi wanruwa zulisiwa remaulama uwadini haukaba nwaba hainu kabate fundi wadini arumensi yanuma fundi walona nzaya wanuma notabilite walona nzaya shako notabilite koma ulama uwadini haukaya lelo inuwa nruso kansi wa fikiri si notabilite ya ukana ebanu enotable wa hatu sambi obanu aliyo enu haki lelo inu ye fundi wadini aizo pia si ulama si mruwa mila ye si mnyusi kujima ya tuambokana nono si haki eza undra sambi ombabanu ikaundo ya rendwa zilesi jojo ni hundra bo mwana adamu islamu ambawe mwana adamu islamu ebange kwazi wananyasi wa Nzuwani ngari mla hao nirimwambie nukaya henye ngari kozao raha nanyi ngari kozao raha nanyi haukanyi bandu mwambanga mkozao ngamuhundrao wana robo mbili wa hembaye zinu sikari tui hundra hata ralijana za hembaye zinu shanga sina omurwa wa hensi ya hatu wananyasi wa Nzuwani na mkensi nyi wanrikawa na nyasi wa Nzuwani maamini ya ukanga mwanzao wa Nzuwani na mkensi mreshawi mfikiri ba ezijawa ngizo nziro haukawa nruwanu ya programu waipanga wananyasi wa Nzuwani uswani mwanama fumha unoharu ngalesi wala maore sana message yinu udorongoza wana wa Nzuwani aukaya ibarnamaji ya hembaye zinu waipanga ndo ukayaze mali za hensinu ngazijoko haendela Nzuwani mwana Nzuwani ngujoka uniko mna nafasi mtititola mwana wanungu ajo huja wanjie harumwe miji ikawa ujoka na mijinu vona wanruwa ume vona wanru ikawa kwa kubali mafiti ngwajua huja wandise utia wana pare ngwajua huja wandise utia wana la pompi esa hiyo ngwajua huja wambe ukaya ye turnantinge fao bahemwa na Nzuwani izo ya joka utilu azo ngujua mbe ukaya abanu abakari tuta turnanti ebanu abangara nzo turnanti na mnaje koze paretsa izo gazi tilwao vokoze la pompi tizo gazi tilwao voko elopitali tayonge fanyiwao izo ndizo wana Nzuwani mjoka ufanyili wazo wange wana Nzuwani msihafili hene mafiti ya pare ya joka utilu arumwa miji msihafili hene mbabiza la popi bwandu wanu mwa una mahami nji engewa kana utapare Nzuwani wajoka wazitia engewa kana unda lopitali mwono sambi elopitali kaundo ya ifanya bamba ola mtsanga lelo inuri joka umwe bahainu elopitali ila ngereseveo wa wadewe nji nazali haja hitashonga lelo inu mwana Nzuwani utikubaluka yema haikao ndo ulo yabo wanda wafia hobarini mwana Nzuwani utsehensuka ya lelo inu utojo fanya passport Nzuwani utojo fanya carte d'identité Nzuwani ikelelo inu do badoka utilwa barnamaji ya hema na Nzuwani ukangu dokojo fanya carte d'identité Nzuwani utikubali bo mwana Nzuwani
bainu namna ya ukana wandu wanungu anzo wendeleye hata yaumul ana mwanamzuani utikubalile lo hujautinwa mbai pande ya pare hautinwa lapo mpiva hanu ijekele longo joko ambe mazwalimu wanu lelo inu kartutsa haturnanti be mazwalimu wanu wafanyao no mwanamzuani na mparane mreshawiri na mrengezi nu mimi nambao bainu de strategy kawa na haramu wanu ngwajwa hibalia ujanzuani simambia nukanaza nsuzi nungwajwa handisa wakati rijo kurubia haruma 2028 au 2027 wandu wanungu wajoja wandise wana mabare kuleka udo hatsuparo kapare wandise wana likoli wandise wana nrongo tsawala iliwa mhadaeni iliwa mtoweni zankili wanyuma mbe ukana ketsi na faida rike na turnanti haukazali ngufanyo na mwono mbabaha nikaundo banu mjoka urumilwa haukazalika na ujuwato we mapesa yani kewangazija haukai turnanti ngelindo 2029 ujanzuani yabo inde strategy wajukani yo wajo urenga haina reali jonji yarmentsin wanzuani waudo wajoka hila ebange wananyasi wanzuani ngamo mparoni na mleze mali hizo baizo mali za hatu shamwelewe ukaya ensinu shinuti itrea haina wanrungu waone jukumu ya ukana warume na warume nai na warumenro shayo dehele sharia shehansi ya ukaya ngorumo vangu miminje nrume shainutie ziyaitea wangenga mparo ninyi wananyasi wanzuani mrona zeankli ya hueleza wananyanyi wanzuani ya huambia ukana emwishezo desire ya harambia ritikubali wana masala watiti bo wandu wanuizo ndizo wanzo warirumie waje watemba pare ya ndrabo wanzuani wambeka mtutsa haturnanti wandu wanu wakati wa warenge yode sanga mjohelewe mambo mmonezo azali yafanyila sambi hewa nanyasi wanzuane kabatsi ya renda zali njema hamasambi nonga mmonao bahanu azali ya mrenda ebanu wananyasi wanzuani ndivi wa usiku mjoka ukanankili haruma ezitwa zahanyi wananyasi wanzuani hakika Mwenyezi Mungu ngammonao kabati lideri politiki haruma prizo mgazija ulo haruma prizo waudo wanzuani waruvu ngeizo kweli wananyasi wanzuani owandu wanungu wa jonzuani mwejamwe wala hikimwe warenga hamagoma mwejamwe wabahuwa ebanu nyi wananyasi wanzuani nyika mshindi mwamba ukana nkodo obahanu bazali zendrongo warenda haruma wana hatu wanzuani wakaurifaidishe nzuani ebanu kweli sambi weku na ndu zao ebanu bosalami weku na ndu zao ebanu bobosha weku na ndu zao inu hatwari nziro hokakolo wandu wanu wakanzuani wokwa na fami wokwa na nduhuze wokwa na ujama wokwa na uwanzani ebanu kweli ni wananyasi wanzuani nga mjauri sami basi nuda zila zidingwa mbokana eshahanyu shirobomzi wa roho ebanu nyika mfikirize nje masambi yarendo wana wanzuani ebanu nyika mfikirizo salami yarendo wana wanzuani shamwe hansukana yembaba hanyu nemzaza hanyu pesa hewa na nyasi wanzuane karido kana mba umuruwa na mba binadamu basa mbiwo la mzuani avayo kai mkomori shaye mzuani salami na bobosha avayo kawa komori shawo wanzuani radoka na namna ya kwanza mapesa sharadoka na namna ya kwanza umuruwa na unanya baizo nrabo sambiye mui shange na mbabi yafanya nzuani salamiye mui shange na mbabi yafanya nzuani hewa na nyasi wanzuane eza tudo ushemeza vatske mazwalimu wajoka wanele zwalimu linu ikea wenzuani ngendao hewa na nyasi wanzuane seza tudo hamba kwezi wananyasi wanzuani namla muhe wananyasi wanzuani namla muhe bangar aminio kana wananyasi wanzuani nga mkozao
ngamonao yezi inu ikansi haruma fami na ikundi ne ulo mfwarizi ya uti haruma ikundi uti haruma fami uti mfwarizi mwanadamu wangu fohunu hata abu ya maisha, hata abu ya maisha ngekwazi wananyeswa nzuani inuyo wajibu rijari mrongozeni ngamdouri samihi na makali mekaongari ambao kamsuyelewa heshinga zijashatu rongo wao shanga mwele wao yauka emazwalimu wanu kriminali wanu kwa tina warifanyilia harumwensi ya hatu karina ujua riwani kensi ya hatu wendeleye juma banu gekwezi wananyesi wanzuani ngari mparao nirimwambie nukaya henye msirengele jimbo la shirobo mzi wa roho baya bo kamtwanze nzuani kamtwanze mwana mzuani henye kabatsi mruyani kwa utukufu azalihani kabatsi mruyani kamtukufu hama sambi nonga mwonawezo ya renda sambi hemu stadrane utsehensu kanabo ulowe nazali ulowe yabo ujomo wawe nzuani ne mwana mzuani utsehensu kana azali ngujo urenda hindu maudu bako ya mrenda hindu hama sambi nongo onoba hanu sambi yaliyo hemu stadrane he sarkoze henye koya renda azali hindu hama sambi nonga mwanao banu sambaliyo barendo ratahe maashenda ya sambi mbaba ulona wana mbaba ya kanensi inu hende ngunyalo harumasiyo ngukako harumasiyo izode zilibwa haukabanu yamba ukana ze fadhila za mpundra masuzi nade ze fadhila za sambi nazali aukari mambia nukaya azali woi wayesha hae woi mru wa inudia woi mru wa inudia aukale lo wako jikazo kaza liye hindu mahakume na mitanu na mwende mwangalie mazwalimu ya nungu wapashia ubakomori kabatu joshinda yatowe mba mfano harumansi bahanu bajisao balinganao no mji waezi wa moroni jenga mfikuru kakweli wanuwa na adamu wafikirili yawe nsinu wansi wanadamu wafikirili yawe nsinu hata mazwalimu hamadamu wapashi yao wendo Dar es Salaam Tanzania bushini baso hata mba mfano ya hensinu ya wanesa mbaba hanu kananga bafanao nansi jenga monao kakweli zinudi zori kozamba kanari lelo inungabo mruamba ari konseye ha woi mna mwana haeuti na mbenru hetran woi wamba fatihu ke kweli yawe mijomba inu ya siasa ngwanyamao hama mrutaho utahola kile ya ilata usoni mna mwana hewoi utina mbenru hetran shabo kweli bwandu wa siasa inde mana rirongoza weriko urongoze ma opposition yaka kweli neke wazalia no zinu rizamba yakati haki si haki horumane mpundra rirudiri rumane mwana hempundra hauka izo mwali wa haraza shema sikitifuri wana badi mwali wajoka urume mpundra warudiwa rumene mwana izorona mwali lelo wajoka urumemu la mpundra warudiwa rumene mwana wa hempundra ngekwezi watukufa komori ndensi ya hatu lazima rijeba anu rijeri wonese masikiti maziro yare mawe nsi ya hatu au kari aminukana ndensi ya hatu ngekwezi watukufa komori marhaba menji ni wandu mkore ngaze live za hatu mtsambaza nyezi mguna jenle komba banu mlio nganyi wanono ranyireze fami za hanyu na mfumbili njema aranyiro wana hanyu kaori mwambia nukaka mnaula tsambaye nukatsi demare heze baraka za mguna mtume ngamjoka wa manga wahendanu huja heze baraka za mguna mtume ne malaika yabonge ndobosha marhaba menjo wanama wa Chaîne Libre de Comores
habari za Komori, ASMC Mbeni, Komori Dunanuz, Komori Actualite, na necessity mbali na mbali skore ngaze live zangu zitambaza ilie mwana Komori ya ilewe izwekando rizambao. Watukufu wa Komori nga mjodozi durisami haukanaba nwaba hainu rinji ya haruma mbina mrajina do mbina wa wenesa ezichokiri rirudiri wenese namnaje obahanu wajopari hani hale shawiri ili zikiri yabonge hatanda yabo nga mumbosholo ni maraba menji ngarjona na wakati wa satsena ikahala kalmauti harhiza zejama pia salam aksantun marhaba menji.